Wanyuma y'abakongo kutunga ingendo zabo nkaganisha tu z'abashohi ba Kongo ezibakwatire omukujuba omunyanja ya Edward ezitwirenze kozesebwa abajubi ba Kongo omukushisha enyanja ya Uganda. Obono bagira ngo kwijo mu Uganda ni babano bahunga entaro ezitwiro mu ihanga ya Democratic Republic of Congo. Na ikiwa wavuvi wa Kongo pengine wanavuka wakikuja kuvua kwa maji ya Uganda, ni mambo ya security ya kwetu. Ikiwa tunavuka kabisa kwetu security haiko, hii nasukuma wale ambao watahusika na kuchunga bahari ili iweze kutengemana kama vile ya Uganda na samaki zikuwe hapo. Nyanja kwero kubebonire ebine binyanja bikuru. So abakongo nibije bakuratire benyanja ebi kandi bashanga bashiro mezi gito. Mwenu tino turukubasa kubyesiza ningashi tukabihonama kandi ubwo turukureba. Omuganda makuru amalto igana 17 ebishaho bikuhika 120 hamwe n'obutimba 10 ebitahikire kandi ebitwire nibikozesebwa abajubi ba Uganda ombuhenda biragiro bicwekerezibwe aha mwaro gwa Kasenyi omugombora yale Katwe omu district ya Kasese. Kinchereka kugira ngo embera teka abanungi abo kuba sentezi yakobere nakora kuteka ombano mu mashomero kurango nizibasa kumutungura kweyombeka nazito mu irigo fishing kandi still ebe bintu bikwatwa bakadestroyingo. Mbwenu no kusaba government kutongera abaserikali ukasanga buri mwaro twate kwa abaserikali ngabasatu ninga bana niko kituyambe kureba ngo ayarugo mwaro nanka amahigaruho ngamukuratara. Gashakwa Gilbert Muhanguzi.